Ja mislim da to nije dobra stvar na televiziji. Ovako mislim da je to vezano pre svega sa traženjem ljubavi. Zato se kaže za prostituciju da je najstariji zanat na svetu. Zašto je najstariji? Zato što je ljubav najstarija potreba čoveka. A naći muškarcu ženu je vrlo teško. Ja namjerno kažem muškarcu ženu jer i Francuzi kažu chercher la femme, imaju sintagmu. Dobro. Tražiti ženu, a ne postoji sintagma chercher un homme. Znači naći ženu je bilo u muškom svetu imperativ. Vi znate kako recimo egipćanski kmetovi ili ovi sužnjevi ili šta god, kroz istoriju, to nije od danas. Ta stvar postoji odavno i nije ona zbog toga da bi privreda živnula. To ima pre svega veze sa onom osnovnom potrebom čovekovom da se izrazi u ljubav, ali tu su dve stvari napravile veliku zbrku. Prvo je veliku zbrku napravila Biblija koja je izgnala Adama i Evu iz raja. Odjedan puta je to postalo greh. Kad je pojeo jabuku, Adam je odjednom primetio da mu je neko zalepio figov list. Dotle se nije stideo to da radi to. A od tog trenutka nas hrišćanstvo uči da je to grešno. Mi smo svi u grehu rođeni, kao što znate, jer je jedini Isus Hrist rođen bezgrešno. Ja znam da na sudu svaki zločin ima svoje ime, ubistvo, krađa, podvala, prevara. Ja ne znam kako to se zove seksualni delikt na sudu, jel? Znači svi naši roditelji i roditelji naših roditelja, svi su seksualni delikventi po Bibliji, jer su nas rodili u grehu. I crkva, naročito katolička, koja je u tome agresivna, užasno, ona uči čovečanstvo da to treba upražnjavati, napraviti od ljubavi greh. Ja mislim da je to najteži zločin u istoriji. A posle je došao kapitalizam, kome je naravno katolicizam jedina ideologija, koji je od te iste osnovne čovekove potrebe, koju je najpre Biblija proglasila grehom, napravio još i industriju. Kapitalizam je kriv što je od onoga što smo nekada zvali velika kurtizana, od Madame Pompadour, pa je od onih hetera grčkih koje su bile centar društvenog života, oko kojih su se skupljali najveći umetnici, koji su bile, tako reći, središte oko koga su se muškarci, pametni muškarci skupljali i bile su poštovane u društvu kao gejše u Japanu nekada. Sad je kapitalizam i od gejši tamo napravio obične prostitutke. Od tih velikih kurtizana koji su bile kraljice salona, postale su kraljice ulica. Polugole čekaju da ih neki autobus ako kiša pada pošprisa sa blatom. Ja kažem jednu anegdotu. Kad sam režirao u Moskvi, bio sam na nekoj, to se danas zove žurka. Oni to zove kapusnik, večerinka. Otišao sam u zlo doba tamo u kupatilu, kad u kupatilu gazda toga stana u vodi go, plav od zime, leži do ovde u hladnoj vodi. Ja naravno odmah vadim čep i šta radiš, brate? On kaže, hoću da umrem. A što, kažem ja? Dok otiče hladna voda i ja punim već odmah vruću da čovjek dođe se. Hoću da umrem, kaže, zato što moja supruga, evo tu u susednoj sobi sa mojim najboljim prijateljem pravi ono stvar. Ja mu kažem, pa zbog toga ne treba da se ubijaš ili da mreš, ajde dogovorite se, ili na kraju krajeva kod nas na Balkanima, kažem, uzimamo nož u ruke, pištolje razne, ima puteva raznih, samo kad umreš više nema nikakve druge varijante. Kaže, nije to tako jednostavno, znate, ja bih išao ja bih se dogovarao, stvari u tome što ona njega voli. Ja samo kažem reč vernost. Pa koliko je to zakomplikovano. Evo ovaj čovjek u Kadi je znao šta radi njegova supruga. Hoću da kažem da je ljubav viša od bračne obaveze, da budeš veran. Ona je gospodar. Za jednog Rusa pravo, a to je, čini mi se, slovenski mentalitet, je ljubav iznad bračnog ugovora. Kad voliš, žena ne sme da ti prigovori da je varaš. Varaš je samo kad ne voliš, a činiš.
Sve su to takozvane tehničke okolnosti. Edukacija u ljubavi, to vam je isto tako kao kad biste rekli, jel postoji negde škola za pesnike? Nema. Ili za romanopisce. To se ne može naučiti. Ko uči slona da pravi slonom? Znači, to se prenosi bez nekakvih edukacija i umetnosti. Nešto znači i ima neku vrednost. Samo ono do čega si sam došao. Falsifikat ili oponašanje ili ponavljanje nečega nije stvaralaštvo. A ljubav jeste stvaralački čin. I čovjek mora sam da nađe svoj put. I u tome i jeste anomalija čitave stvari, da gospodin akademik govori da je za ljubav potrebna edukacija. Ne, edukacija je potrebna samo za higijenu polnog čina. To znači jedan vrlo mali segment ljubavi. Jer ljubav je pre svega milovanje, ljubljenje. Postoji seks bez ljubavi, ali ljubavi bez seksa nema. Postoji takozvana žudnja, neki to zovu nagonom. Životinje imaju to samo u periodima raznim. Pa se kaže da se kuja tera, a to on zna, pa juri kuju samo tada kada se tera. Čovjek je od produžavanja vrste napravio jedno duhovno i senzualno uživanje koje je samo njegovo, koji je stvaralački čin čoveku. Kroz istoriju on je stvorio od ljubavi ne samo od nagona koji to mu je Bog dao, on je stvorio nešto više. Ja nikad nisam voleo da gledam tuđe predstave, jer sam znao da će uvek nešto od onoga što gledam da upadne u moju predstavu, pa da će mi kvariti homogenost moje misli. Nešto me slabo vi podstičete u mojim nastojanjima da dokažem da je ljubav nešto što čovjek mora da stvori sam. Ako je to stvorio edukacijom, onda to više nije ljubav nego veština. U mom poslu se uči samo gluma, jer je to veština. Mi govorimo kao da smo mi sada unapređujemo nešto i da treba i seks unaprediti, a zaboravljamo da su prošle preko ove planete jedna civilizacija mezopotamska koja je upravo propala kad joj je seksualna obsesivnost postala Sodoma i Gomora, tako se i kaže. Rim je prvi znaci propasti Rima su upravo bili u opsednošću seksu. I ovo što se danas dešava sa porno industrijom, pa čak i sa tom edukacijom, je isto jedan od znakova da ova civilizacija ide prema svome kraju. Počela je ova civilizacija sa francuskom revolucijom, recimo. Ako se sećate, Delacroix ima sliku Marijane sa golim grudima na barikadi, juri sa zastavom i ono što je danas seksualni simbol je za francusku revoluciju bio simbol socijalne pravde. Propalo je mnogo civilizacija i mnogo je civilizovanih obsesija seksom propalo i bilo uzrokom propasti. Zato ja tvrdim da ne postoji edukacija za ljubav. Možda postoji, možeš negdje da naučiš tehniku seksa, ali verujte mi, zbog njih to govorim. To vam neće pružiti užitak. Nisu to vežbena sprava, pa da imate trenera. Razumete, to hoću da vam kažem. Tu nema trenera. To mora svaki čovjek sam da otkrije svojom maštom, svojom fantazijom. I ne zato da učini život lepim, što je isto jedna od parola ovog sistema u kome živimo. Život uopšte nije potrebno da je on lep, potrebno da je on sadržajan. Nekad je mnogo sadržajniji kad je bolan, nego kad je gemütlich, prijatan. I ja, nemojte da se mislite da se ja borim protiv prostitucije i protiv pornografije. Uopšte mi na pamet ne pada. Ja smatram da su, upravo sam govorio o tome da su upravo prodavačice ljubavi bile poštovane žene u društvu, jer su donosile ljudima ono što nisu sami umili da pronađu. One se bave u stvari najplemenitijim poslom. Nadoknađuju nesposobnost muškarčeva. Ali je, zato hoću da vas upozorim,
da je to tek zamena za ono što bi trebalo. One pomažu u nevolji, one su prva pomoć. A ako hoćete da imate sadržajan život, a jedino ljubav može da vam ga da, taj sadržaj, vi morate da prođete kroz sve muke, kroz sve moguće patnje, ljubomore, zavisti, kroz sve moguće neprospavane noći, da biste došli do neke predstave o tome koliko je čoveku potreban. Recimo, vidite kako ova devojka ima lepu kožu. Normalan čovek, kako pogleda, on naravno ne postaje agresivan, nego ja sam joj zahvalan što je to otkrila, da ja mogu da to vidim i da konstatujem da još toga ima. Nije važno nadraživati sebe gledajući tuđu ljubav na filmu. To je nadraživanje veštačko. To je nadraživanje ko kad si nesrećan pa se napiješ da bi zaboravio tugu. Gledati pornografiju je u stvari isto što i napiti se da bi zaboravio tugu. Više manje se pornografija gleda zbog toga što u životu nemaš ženske kože da je dodiruješ. Ali inače je mnogo više vredi staviti ruku na ovako koleno nego spavati sa najprofesionalnijom prostitutkom. I ako se gleda na pornografiju kao na edukaciju, onda je to katastrofa. To bi isto bilo kao kad bi ja išao da gledam Hamleta u London, pa preneo predstavu u Jugoslovensko dramsko. Vrlo kratak monolog iz jedne drame Jamesa Joycea. I on je napisao prilično autobiografsku dramu Izgnanici. Malo se igra jer nije čak ni naročito dobro. U toj drami muž svoju voljenu ženu ostavlja u kući svoga prijatelja koji već dugo vremena otvoreno stavlja do znanja da je zaljubljen u njegovu ženu, a i žena ne pokazuje odbojnost prema njemu. A muž voli tu svoju ženu, neizrecivo što se ono kaže. Bili su kod njega u poseti i on u jednom trenutku odlazi i ona kaže: ti me ostavljaš, ti odlaziš, ostavljaš me s njim, mislim u podtekstu njene. Ja kažem, ko sam ja da bih se nazvao gospodarem tog srca? To je kad je otišao. Sljedeći čin, on kunja, ona ga ubeđuje da se ništa nije dogodilo i on kaže: ja to nikada neću znati, nikada dok sam živ. Žudeo sam za tobom, ali ne da bi bila moja u mraku poverenja, već u nespokojstvu žive sumnje koja nanosi rane, da te vežem za sebe, ali ne okovima, čak ni okovima ljubavi, da se sjedinim s tobom i telom i dušom u krajnjoj nagoti. Žudeo, a sada sam malo umoran, tišti me moja rana. Mislim, takoj ljubavi treba težiti. Jeste seks vrlo lepa zabava, ali kao zabava, on ne spada u naš razgovor. Mi pričamo o ljubavi, jel da? I kako utiču industrializacija ljubavi na samu suštinu njenu. Ja mislim da industrija ljubavi uništava korene naše, ali ne kažem da nije potrebna ljudi. Čovek koji je zdrav i koji ima iza sebe i srećnih i nesrećnih ljubavi, on naravno to gleda vrlo često samo zato da vidi lepu ženu. Ja gledam tenis u posljednje vrijeme zato što ne mogu da odvojim oči od one šarapove. Radi se o mentalitetima. Sasvim je sigurno da u Evropi postoji zapadni i istočni mentalitet. Ako gledate istočnu literaturu, znači rusku, pa i našu, prevlast imaju ženski likovi u romanima, recimo. Kod Dostojevskog je uvek važnija Nastasija Filipovna nego knjaz Miškin. U stvari, knjaz Miškin je tu samo da objašnjava Nastasiju Filipovnu. Ja mislim da je u analizi ljubavnih osjećanja i osjećaja najdublje došao Dostojevski. Vidite i po tome, recimo, da vojničke pesme Nemci u ratu su pevali samo o kurvama. Lili Marlen, pa ne znam kad će nam doći neko žensko, bilo koje samo da je žensko. A ja se sećam sovjetskih ratnih pesama gde se peva da ti sediš pored kolevke, vojnik peva da je tamna noć i ne misli na kurvu, nego misli na majku svoga deta. Mislim, to su dva mentaliteta i nećete naći američku danas pesmu, vojničku, koja će biti lirska po svom karakteru. Sve su one agresivne,
što je čovek uzvišeniji u svojim izrazima umetničkim, recimo. On je u svom privatnom životu verovatno razvratniji i raspusniji nego običan čovjek. Običan čovjek je običan upravo po tome što ne ide daleko ni gore, a ne ide daleko ni dole. To je takozvani malograđan koji smatra da je u krevetu, tačno zna šta u krevetu treba da se radi i tačno zna šta u pesmi sme da se kaže i sve tačno zna, a život mu je u vrlo maloj amplitudi. Kvalitet života je sa velikom amplitudom.